U akciji 600 policajaca u selu Gornja Maoča uhapšeno 7 vehabija i zaplenjeno oružje. Više od 600 policajaca upalo je rano jutros u Gornju Maoču, selo u kojem žive vehabije. U akciji Svetlost uhapšeno je 7 osoba, među kojima ima i žena, i oduzeto naoružanje i minsko-eksplozivna sredstva. Tužilaštvo zatražilo je akciju zbog sumnje da su u selu osobe osumnjičene za ugrožavanje teritorijalnog integriteta države, napad na ustavni poredak i izazivanje etničke i rasne mržnje. 600 policajaca sa 230 vozila upalo je jutros u 4 časa u Maoču. Blokirali su sve putne komunikacije i prilaze selu. Počeli su pretresi i privođenja. Na policijskom punktu zaustavljeni i novinari. Pred TV kamere niko nije želio stati. Jedina adresa za izjave Sarajevo. Iz tužilaštva potvrđeno je da su pripadnici policije tokom ulaska u selo imali problema sa mještanima. Mediji su stanovnike Maoče povezivali sa ozbiljnim planovima za terorističke napade u zapadnoj Evropi, uključujući i postavljanje bombe tokom sahrane pape Jovana Pavla II. Put koji vodi do sela gotovo je neprohodan. Svi putokazi su na arapskom jeziku. Ovdje se živi po šerijatskom zakonu. Škola je na jordanskom jeziku i djeluje van legalnih obrazovnih ustanova. U selu je novcem iz Saudijske Arabije i Jordana izgrađena i džamija. Vođa vehabijske zajednice je navodno Nusret Imamović, policiji poznat zbog nasilnog ponašanja, a javnosti po tome što je na jednom forumu na pitanje da li je grijeh opasati se eksplozivom i raznijeti se među grupom nevjernika napisao da samoubilački napadi nisu zabranjeni, ali da ih treba koristiti u izuzetnim prilikama i situacijama. Stručnjaci ocenjuju da je akcija očekivana s obzirom na to da na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ima više mesta u kojima je veza organizovanog kriminala i radikalnog islama takva da ugrožava ustavni poredak i teritorijalni integritet te države. U nedavno podnetom izveštaju Odboru za bezbednost Skupštine Srbije, BIA ocenjuje da ekstremne islamističke grupe, iako su u kontaktu, nisu neposredna opasnost za bezbednost naše zemlje. Informacije Bezbednosno-informativne agencije pokazuju da ekstremne islamističke grupe intenzivno sarađuju na području Južne srpske pokrajine, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, ali i u Austriji, Nemačkoj i Luksemburgu. Stručnjaci smatraju da se na prostoru Zapadnog Balkana stvara radikalno islamističko jezgro, koje svakog dana jača. Postoji čvrsto jezgro, postoje instruktori vehabista koji konstantno provode indoktrinarnu propagandu delatnost, dakle konstantno jačaju svoju infrastrukturu. I što je veoma važno, s tim u vezi treba naglasiti da ne oskudevaju u finansijskim sredstvima kao ni u pogledu kadrova. Sa terorizmom i organizovanim kriminalom bore se i Srbija i Amerika, konstatovali su u Njujorku ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor tamošnje policije Raymond Kelly. Njujorška policija sada ima svoje detektive i agente širom sveta, upravo istražujući mogućnost napada ekstremističkih i radikalnih grupa na Njujork. I zato mi smo ponudili razmjenu svih informacija koje se pre svega odnose na islamske, ekstremističke, terorističke grupe. O Balkanu kao potencijalnoj meti terorista nedavno je govorio i izraelski ministar spoljnih poslova Avigdor Lieberman. Početkom godine, tokom susreta sa makedonskim premijerom Nikolom Gurevskim, upozorio je da je ekstremnim islamističkim grupama region Balkana zanimljiv za širenje infrastrukture i regrutovanje aktivista. A tko su zapravo vehabiti s dugačkim bradama koji sebe smatraju tumačima izvornog islama i koji se u 21. stoljeću ovdje, usred Europe, zauzimaju za šerijatsko pravo? Sugovornike za ovu temu u Bosni je teško pronaći. Profesori Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu u telefonskim razgovorima tvrde nam kako su vehabiti trenutačno najveći bosanski problem. Pred kamere ne žele jer su neki zbog takvih stavova dobili po prstima od poglavara islamske zajednice, a nekima su vehabiti otvoreno prijetili. Mujesira Đukljan do prošle godine o vehabitima nije znala ništa, sve dok im se nije pridružila njezina kćer Dženeta unatoč protivljenju roditelja. 24-godišnja profesorica njemačkog jezika gotovo preko noći se, svjedoči očajna majka, odrekla normalnog života i traperice zamijenila crnim nikabom. Imala je svoje CD-ove, svoju muzičku liniju, to je isključila, izbacila je televiziju. Počela je prepravljati pantalone u sukne, promijenila je retoriku, počela je ubacivati neke riječi koje tada se kod nas nisu upotrebljavale, koje su tipično sad, saznajem, vehabijske riječi.
Njezina Dženeta, iako je intelektualka, prihvatila je tumačenja prema kojima muška i ženska djeca u školama moraju biti odvojena, gdje se glazbeni i likovni odgoj kao i fotografiranje ili konzumiranje sladoleda smatraju grijehom. To je ono što je bitno, što ih uče, da žena ne treba da radi i ne treba da izlazi van, da je žena rob, da sjedi kući, a oni mogu po 5-6 žena imati. Ona se nije udala. Kad se neko uda, onda se uda za čovjeka koga poznaje. Ona tog čovjeka, sigurno tvrdim, u životu nikad nije vidjela. Oni njima govore da ne smije kod čovjeka postojati ljubav ni prema kome, ni prema djetetu, ni prema roditeljima, ni prema mužu. Znači, bosanski ljudi koji su u tradiciji svojoj razumjeli islam, znači dovoljno nisu razumjeli ono kako vjera treba da bude u pravom smislu prenesena. Sve dok su živjeli izolirano u nekoliko sela u koja ne zalazi nitko osim njih, pa ni vlasti, i dok nisu krenuli u pohod na Sarajevo, o vehabitima se šutjelo. Iako vehabizam više ne propovjedaju tamnoputi stranci nego mladi Bošnjaci, islamska zajednica i dalje misli kako je problem prenapuhan. Sve to unatoč činjenici da u ovu džamiju u Sarajevu, koja nosi ime saudijskog kralja Fahda i koju je sagradila Saudijska Arabija, a koja je glavni rasadnik vehabizma,